Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Borkok ME School Patwa Klamalong CEM Public Interaction Program Amai Kapamanpo Lapen Mai Chengche Apra Watershed Jal Jivan Mission JJM Scheme Hei Hui Anta Ingpu Ponsi Ke Ongdung Hawar Aradatum Chetudunsi CEM Dr. Tuliram Ronghang Along Ning Chethedun Lakhai si Duar Amla Constituency along West Karbi Anglong District Arlo Nagaung District Pen Karbi Anglong Aduya Ahoy along Borkok Pu along CEM Public Interaction Program Kibipon along Local MSC Probhadaro Pensi Mai along Kicheng si Inut Pen Inut Aluhi Pachinipon Bangso Amay along Nang Kachitong Dun Aluhi Sarpo CEM Dr. Tuliram Ronghang ex-MP Horen Singh Bey MLA Rup Singh Teron, Elvin Teron, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bida Singh Ingleng, MSc Avhijit Kro, Lapen, VDC Chairman, Board Chairman Atumta Chetong Dunsi, RD, Chipidun Rinti. Teria Chiklo, Nipai Sirkep, Ninkan Surihinira, Inkoira Porni, Borpai Krihini, Apor Malompen, Mai Pangchengsi, CEM Public Interaction Program along R. Sigjitpen, Mai Inipon. Lason si Duar Amla Constituency Arat Akisung Lapen Aning Arlo Alam Kachinidam Chiaphan CEM Public Interaction Program Amai Paman Ponlo Lapen An Parta Purat Pen Kachingking Kachethan Ajay Mek along CEM Pen Penang An Asai Kapachun Chiaphan Lamchak Chipidekanglo Lapen School Provincialized Chiaphan Phoksong College Border Issues Towar Melang Pendanglok Kaprek Avarsai Anta Kelang Ponchiaphan Kelong Lap Nangchi Aphan Hadak Arat Atumpen Inut Pen Inudaphan Aning Pathetikangsi Mai Misen Pen Pachunpo Lapente Pu BJP Aphan Ning Kachethe Ke Ong Par Pigajok Penang Armu Chejengdun Adim Athai Chetang Te Set Amuluk Chetodun si CEM Public Interaction Program Amai along Ing Samchin Pen Mai Pachunpo Hamren Pen Nang Kilo Berta Baskarong P Report Karbi Anglong News Channel Chief Minister and meeting gitu. Kalau so meeting along nili Karbi Anglong kurso Police non Prabjin dan Provincialized ke Ponangima la bangke towe nili da luthui pen tokdir pen Education Minister aphan Ronus Pigu aphan nili pidamelo la pen ke Samsung Singti Skichu alogot Samsung kan langkung hape dia mai fugeola lo apen ke konsul bangai Samsung Singti lo la bahini si hola so ke district ke hang rapera tumlo la subahini Skichu da pining klempon po fansi jadi boripon po so ni si kusion ringi dido la ringi la sai wa solong puthe long rada phan pachini tha long kachet thang sai 125 Constitution Amendment bujitu kopi thamlo la 125 successful amendment la bangke 2011 UPJ satum lamdon kacetok central government state government la pen UPJ sasong atum memorandum of settlement second bangke 2021 na aningkan song shrok atum central government state government la pen ke song shrok atum KNLF la pen ke PDC ke UPLA KPLT faction ke thom atum hala salam don ka cetok laso putha pitima ka cekroi ang tonda do ado laso amendment lo pulong del tum Karbi autonomous council dan pitia power ke longi ma la ang todalam yang si chiniji pulong te letom la main architect lo UPDS la pen ke la song shrok atum la 2011 and 2021 la hinia memorandum of settlement la hinia memorandum architect bang kita Elvin Teron ke hai dolo molale details kan pekhalik na second question dolang sir village council bang lote panchayat mangkili lopu ahok loma hai kami angtor halam ini chief advisor ang pekhalik nang monang khanik ko so thank you sir mane dolang na
เป็นที่เป็นได้เสียหลอกโมมันเป็นนั่นแหละเป็นที่นั่นเลยเป็นที่ความรักเราเป็นที่ได้ที่เราเป็นที่น่าเรียนรู้กันแต่ว่าเป็นเชิงโลกเราเป็นฟ้าทะเลได้บ้านมาอาเยี่ยมเป็นเชิงโลกส่งเป็นการเฉลี่ยส่งเป็นเชิงโลกเราเป็นคนเลี้ยงสัตว์เจ้าอย่างที่เราเป็นตลาดเป็นโลกตักเป็นโลกสาวที่เป็นตลาดเป็นเราเป็นส่งเป็นตลาดแล้วที่นั่นคืออะไรด้านตะวันตกของเราเราคอนซีเทอร์ that secretary from the law, principal secretary from the law, teacher from the law, lapen recording at the recording boy, lapen jalan tum timpul nanti anak rajum isi ang buklet ya, mungkin apa saya tidak, lalu buklet itu tinggal di kumpu singwai, kita ini tum dong, saya top tanya tapi ini tum review meeting dulu, karena lagi dulu, lalu kopi biasa yang dengan si pedeng, nanti makan aja tum dulu, lapen ke non kebetangan atau kota pun dia pandang orang penuh sponsor saya dengan untuk problem itu lakin kita ciklo bangke larar tumpin pulau nangipian tiun anak saya dengan bangke tumpur ada tinggal situ ani jok som det pen kan siang bong lahaya saya dengan kapecang ejip hak ni tungkar orang penuh sponsor kan boleh lapen sir la karbengot mas council kan la adani lapen mukesh ambani han na tum kya tum yasin ili song ke doan tum han ili chingbai lo thena tum chini pakanan ji ile tum kan long ke ki along le phelang ke do sitai tum ke achuki ke hin tame paprang we lapen ke non hotel tum ke kasali tum ta paprang lo uwi da hot sini le aphai ke long 14,000 abang pugang phia tum hong se chong da dam se moreng awar sai ka be nana lo chong da dam da ke Maharashtra Karnataka lapen Bangalore Chennai lapen ke Kerala pen chenglok Bangalore pen chenglok lapen ke da West Bengal pen chenglok pen chenglok da si chong da dam laso hem kache bang ji phan tangka poise kature along apega state ppk ko ni hin pen suri kho la to mai konong no he to ske lockdown office ta be jata so sinili alang tu bhan kereng ji awal sai phan suri kho ni non da ko la pen ge ko office second installment ni pitulo suri free bang suri free se la so phi bang ke assam government tu pilo suri hini la pen ke meghalaya government tu pilo suri hini manipur government tu pilo suri last of phi bang ke ako nili suri thong pino suri ni no last ke suri si lasi nonta kong ang tan ka chongda do te kar binglo to mas concept na kum chini all over ing our side that we can see pen retirement we can see mane ke retire dead lo mane bang ke la security pen dam nang juilo la hai pen sili to bang ke fill up lo akimia post bang ke create phan kar binglo to mas concept long revino lasi ni to ma tha pen si la advantage Assam lo 2.0 long sini tum chingmai 2.0 long sini tum deng ala da deng kon lo je la tum je si bap keji la line sa tum lo la ke moke sambani tum dagjet kali ke buchra long ka ye lo claim bom lo la pen ke purisa long da bang claim bom lo lighting thousand plus no wanda lo masa sir la ke dam tang lasi latung bang ke Madhya sa claim bom lo Andhra Pradesh sa bang ke latung pada ko pilo hada bang ke latung bang ke ye chiri sipen council lo nong legi pi he chiri sipen ke latung bang ke suri lapen ke alang tung pi bang ke 7 lakhs 50,000 rupiah sal lapen moreng awar sai ke long jela dak kata ke 7 lakhs 50,000 am tung si moreng awar sai lapen ke private ye tu bhan jong jung kachi ti ye phan da kata sa awar sai men atimi lahai alam don ke tok pota ni party ke an song ke don tu bhan lalu lapen ke dakhil tum long bang ke ye PG pulong ke non som chu da inter district border lo langkai jai mo first eviction lo ni 1671 houses eviction that high court case ki delom nia tum ha appeal ko la tum han kan si appeal ko la tum bang che 1521 na kleng 1521 ap tum han ko ni tum je kar lo to mas concept na ko
pari deng pon lo high court high lo election kui lo non ge ko don don ni nang dolo bitilen ken bijaran ta la si la hai long le jong si tum chi rai ji long te il tum bang ke la tum han long le pipen il tum kar lo to mas konsultan di pidia ji kali la si chini pakan nang list ten la ke il tum along le allotment le ki piji la sa tu ni ni le ya thar banda list pen allotment alang ke list pen pota ke siver lo na kali nang tum da chini ji google search sai pasar ko office long langam tai 1886 itu land revenue ayah kateng mana tu Assam land revenue ek 1886 ateng mana tu lah list pen pota ki pi bang bele lasi la soteng la sela tu pola pe individual jongjung non nang yong si ciri pharu isi dolo pulong te la so ciri pharu isi a chili bang ke la tum se ake joy pe Andhra Pradesh tumhane pipe jongjung ba itum ban ke dake nangli la so ke cheti kiji fan ke cheng sianing kan ya nangli fan suri kep ciri isi pe nabi lai suri kep ciri isi pe na pulo ciri pharu isi pulong te la data wana lak ni no pe data la si lata hala tum ke plus la tum ke jorita bangsi along pek dan mangelo dan si bang nang nam dan sia lang tum pon ate running kan bang dai tum dake la technology awar sai long Sir la ke damtang MDC election Meghalaya state long jitu itu karbiang long arlo la nang campaign bang ra pethak nang le hin nang kilo puji warna posan itu ko law and order to mention wai si atum pene konak sama khanda pulada Meghalaya chief minister pra ki bang bejar malam soko bang la ki ponche la 18000 bigha se long andal bapsi je thak na sa 18000 pupe la non ta hedi la ni tum ki pije bang ke la inter district border la inter state border la iki ni dere karbiang autonomous council along le yok bana allotment na nang la ke land bank pusi lo karbiang autonomous council la pen jongjung ekle mahta ni than lo nang yong si chiri kep to lang long le la chiri kep ta bang sa chili ta nang pipo la ben chiri si suri kep ta ko na pipo Ing deng hini terang rong chai chu amai ningkan ni sekpen amai pi kapaman po. Pini theria chiklo ni phai sir keparni mahamaya constituency keparlo den terang arong along hini yang deng terang rong chai chu amai ningkan ni sekpen amai pi kapidopo. La sonsi bangso amai along tirim sitame chikimopo. Lapet bangso amayelong vaisong avur sita mathapo lapet bumut bokanta misen pusi nangkhan pachinido lapet lama sita me inthorpo lapet bangso amayelong kachetong dun laki phuding terang thonsing terang lapet ongdung ke thekiding atun chetong dun pen mai along rd pidu lapen mai phu dorbar terang ahin pen lamthi nangke jaidun ke kewang chilang aning kanseta terang rong chai cho amai bipon bom chilang pusi mai phu dorbar terang ahin pen phirang kya thengno lamthi nang thandu sonsi bangso amai ing samchin pen pachun ponlo dong muka pen nang kilo berta bidor sing terang report karbiang long news channel ini tungkar video from lokote kita arus dan ciki langsung sudah dobon ilmu lagi sini lagi kacilo dulu soalnya besar si dokong kita lah bili pula sokir mana soal puhu lagi muncul si para puhu pindah amasi karudun puama kalau tak aram tentang dimlo lagi nang mekanga jongjung ahurmu ini lagi nah pandang tak ahurmu bos puamasi apuhu bangke endun dalo lati haladak halam tohur apung macak kecok inut tera nafasi lasu dili pula soal tu amana kopi cukup lati halas tohur nanti lasu atera abangke dili alpulong lati dili terang tolason alam tak kita lati alam tak hok mina pola mili mungkin ate haurang haralong rohimpi kini bon halat diule the laso Kemudian terang roh, ini mengcoba pi kita dokon, insam himpen acun tek, mereka mame anda curuno, pente ahin himpen, Iwan, korte mutia tu, ahemarit, asai cubu pen, alam tu, arunang cinghoy, ami pen, arunang cinghoy, alam tu mana curuno, pente,
ที่ตุ้มตะรำจุร้านตุสิประจานจีประเทศทางจีพันอะไรนะจังเป็นอาดินาที่ตุ้มเทปพวกพรูดีพรูเอพิซาร์พรูซะอะไรตัวมันตาปุริสุริยการดมอุสินี่เด็กเด็กที่ตาไม่พูaku kedeng ini parve tahun he dan ini pura singa ini perang si basong abu thap ini ke niat mepu si ini bangso me pen am so ajit ni padina kuti bangso me pen ini abai ku pen direta lam amin non nang le je amin kamang ko ta ni non nang le je bang itu non amat ke itu tingbai bela la si tirpi pen dan la pening dirka mamen itu ya tingbai am tu ini hawar cico rong cico me la je unana ta hina rong cico to si ni jak ma tong le ini ke bang ke amren pen da bang do unitpur pen da bang do le bali pothar bang do ente ole kunci bang do ente dalam hal bang do hawar khat bang do ente kyo hidi pen da bang do ente kajirunga pen da bang do ente Kiola pada mana tu, kaji kamu tak nak? Itu apa tu yang ada macam mana tu? Lantai kiri tu. kurang jilang anikan Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang tu.